Telo mladića koji se utopio u Bovanskom jezeru i čiji je nestanak prijavljen u utorak 14. jula pronašli su ronioci koji su za njim tragali čitav dan. Više detalja o ovom nemilom događaju čućemo od našeg dopisnika iz Aleksinca Dušana Stevanovića. Nakon jednodnevnog traganja, ronioci su pronašli telo 17-godišnjeg mladića u Bovanskom jezeru, čiji je nestanak prijavljen dan ranije. Radi se o Bogoljubu Babiću iz sela Mozgovo u Aleksinačkoj opštini. Njegov nestanak prijavljen je dan ranije oko 15 sati, a ronioci su ga pronašli dan kasnije. Telo mladića pronađeno je blizu mesta gde se utopio. Tužioc je obavio uviđaj, obavešteno je više javno tužilaštvo, a telo je predato porodici. Naime, tog kobnog dana Bogoljub Babić je sa bratom i drugovima radio na jednoj vikendici. Oko podneva hteli su da se malo ohlade, Bogoljub je skočio na gumeni dušek, a bio je neplivač. Dušek se prevrnuo, a Bogoljub se udavio. Dok je gazda kod koga su uradili sišao do vode da ga izvuče, sve je već bilo gotovo. Vlasnik je zaronio par puta, ali ga nije mogao pronaći. Zatim je ceo slučaj o nestanku prijavljen MUP-u. Inače, radi se o teško socijalno ugroženoj romskoj porodici, pa će verovatno mesna zajednica Mozgovo snositi troškove sahrane. Sa Bovanskog jezera, Dušan Stevanović.